Kaže se da Iver ne pada daleko od klade, ali neki padnu dosta dalje. U Gohanovom slučaju, on je daleko od svog oca u svakom smislu. Dobili smo prisiljenog heroja u prvi plan, željan borbe i snage kao primarni cilj, ali heroj nikada ne podržava nasilje i nadmetanje, već skromnost i mir bez ikakvih rizika. Navešću po tezama koliko je zapravo Gohan drugačiji od Gokua, koji je predstavljen kao heroj, ali zapravo nije ni blizu tog čina. Sećate se ove dve teme, naveo sam primjer kako nas je Gohan razočarao. Zapravo i jeste, ali greškom scenariste. Idemo na razradu i neke činjenice, posle kojih ćete Gohana gledati drugačijim očima. Obrazovanje. Kao što znamo za svakog protagonistu Battle Shonena, Naruta, Lufija i Gona, nisu stekli ni osnovno obrazovanje, tako je i sa Gokuom. Dok je pa sa druge strane Gohan veoma obrazovan u rangu doktora nauka. Možemo reći da je Čiči odgovorna za taj deo usmeravanja ka edukaciji. Opet Gokua sa te strane niko ne može da usmeri jer on jednostavno ne kapira kompleksnije stvari. Za borbu nije presudno da imate obrazovanje, ali je korisnije ako znate dosta stvari u svakom smislu. Čak je i Kornjačin Vrač upozorio Gokua na njegovo neznanje o osnovnim stvarima u životu. Da bismo postali pravi majstori moramo vežbati mozak kao i telo. O, mi se nimalo ne sviđa. Dobar otac. Jedna od Gokuovih najvećih slepih tačaka je koliko je nesvestan osnovnih dela ljudske naklonosti. Pored toga, Goku ignoriše želje svoje žene, šunja se iza njenih leđa i povremeno je otvoreno laže. Gohan s druge strane pokazuje potpunu posvećenost za Videl i spreman je da bude tu sa njom i ćerkicom Pen. Čak je i Videl naučio da leti, što Goku nikada nije naučio Čiči ni jednoj tehnici, iako ona ima veliki potencijal. Nadmetanje. Za razliku od Gokua koji stalno priziva zlikovce tako što zrači željom da se nadmeće sa svima redom, te ih svojom pasivnom arogancijom iritira da ga mrze iz dna duše, Gohan nije zainteresovan u tom pogledu. Njemu je nadmetanje i borba mlaćenje prazne slame. Od samog početka je bio plačljivko, a danas je samo intelektualac željan znanja. Svoj potencijal pokazuje tek kada se nasrne na njegove voljene. Tada kap prelije čašu i Gohan otključava svoje skrivene moći. Odrastanje. Gohan je odrastao u porodičnoj atmosferi, za razliku od Gokua koji je bačen na zemlju, bez igde ikog. Goku je čak učestvovao u ubistvu svog brata, dok je Gohan imao odličan odnos sa Gotenom. Sva ova porodična idila utiče drugačije na Gohana. Da je porodica ključ za sreću, zbog toga se razlikuje od Gokua koji većinu vremena izbegava svoj dom i porodicu. Potencijal. Ovo je jedna od glavnijih teza. Sećate se da je Vegeta rekao Napi da su Sajanci pomešani sa Zemljanima, jači od običnih Sajanaca. Kakarotov sin posjeduje neverovatnu borbenu moć, čak veću od moći naše dece. Deca koje su nastala mešanjem nas i Zemljana posjeduju neverovatne moći. Čak ima odličnu genetiku iza sebe. Bardock deda, kralj Oksatan deda, Čiči majka i naravno Goku otac. Gohan je kasnije to pokazao primjerima na Radisu, Frizi i Selu. Samo ni on sam toga nije toliko svestan. Ako pogledamo Gokuove trenere, ima ih pregršt. Gohan je od trenera imao Piccola i delimično Gokua. Opet, on je sada ravan, a možda čak i jači od Gokua i Vegete, koje trenira Whis, najjače stvorenje u univerzumu. Njegov skok je također izražen zbog učestvovanja u borbama sa odraslima. Da budem iskren, kada je Goku imao borbu sa Birusom, mislio sam da će Gohan biti taj koji će ga pobediti. I kao najvažnija stvar, Gohan nema božanski ki. Ovo govori da bi Gohan verovatno bio snažan koliko i Whis sa svojim potencijalom, da je imao tretman obuke koji je Goku prošao. Broly ga također ima, ali ima manji IQ čak i od Gokua. Moć koja se nepravilno koristi je mač sa dve oštrice. Zaključit ću temu da je Gohan zapravo pravi heroj koji se retko nalazi, osoba koja nimalo ne voli borbu, spašava sve sa istom, kome je sirova pravda jedini motiv. Goku je spasitelj iz rekreacije, probijajući sebi limit. Gohanu je prva stvar na pameti da bude snažan zbog sigurnosti ostalih, a ne zbog sebe lično. Svojim kostimom Saiyamena naglašava da uživa u ulozi heroja, pa možda je i pogrešio anime, više poštovanja bi dobio u Akademiji heroja. Bacite like, sub i bit ću vam zahvalan do neba i čuvajte svoje voljene. Pozdrav! Dosta mi je zla, sredit ću ga ja, ispunjeno srce moje jača.